inicijative za ubrzanje i okončanje stečajnog postupka na preduzeće Suvobo d.o.o. Predlagač je općinsko veće, izvjestilac je Milorad Stašević, pomoćnik zamjenik predsjednika opštine Ljig. Predsjednik skupštine je pročitao obrazloženje općinskog veća za pokretanje ove inicijative, ja ću samo kažem par reći. Kao što znate, nad stečajnim dužnikom Suvoborom je otvoren stečaj već 4 godine. Cilj stečaja po zakonu o stečaju je da se namire poverioci. Oni mogu se namire ili da stečajni dužnik radi, znači da bude radni stečaj i da se te dobiti namiruju poverioci, može zakupom imovine i ako to ne uspe, može prodati. Oni su izabrali, stečajni upravnik i stečajni sudija su izabrali zakup, znači plaća se zakup na hotel, na deo motela, ti prihodi su mali i oni služe samo za podmirenje troškova stečajnog postupka, odnosno stečajnog upravnika i nekog zaposlenja. Znači od poverioca niko nije namiren ni dinar. Imajući u vidu zahtjeve građana opštine Ljig, činjenicu da je lokalna samouprava opštine Ljig u zadnjih 30 godina značajno pomagala Suvoboru u izgradnji objekata kroz davanje zemlje besplatno na korišćenje, kroz oslobađanje poreza i doprinosa svojevremeno, znači pre 30 godina, imajući u vidu da sada stečajni dužnik u stečaju ne plaća nikakve obaveze, znači ne plaća poreza na imovinu opštine Ljig, nema zaposlenih, mi smo odlučili, iako lokalna samouprava nije subjekt u stečaju, znači nema nikakvih zakonskih mogućnosti, mi smo ipak odlučili da pokrenemo jednu inicijativu, znači kroz stečajnog sudije, stečajnog upravnika, odbora poverioca, direkcije za imovinu Republike Srbije, jer se sva imovina vodi na Republiku Srbiju, a korisnik je Suvobor, vladi Republike Srbije zahtjev, znači s jednom molbom da se stečajni postupak ubrza, pošto zakup nije dao efekat, da se ide na prodaju, izgradnjom autoputa, sigurno se stekli uslovi da neko kupi taj objekat, pre svega hotel, da stvori neke uslove da pre svega Beograd, znači za pola sata koristi to, zaposliće se novi ljudi, opština će imati porez za zarade, imat će porez za prihodi i radit će. Znači ovo je jedna inicijativa, da će to uspjeti ili neće, ali mi mislimo da lokalna samouprava treba da, tako da kažem, skine neki deo neke odgovornosti, mada nema odgovornosti, ali da pokušamo da ubrzamo ovaj stečaj. Evo, zahvaljujem izvjestioci, otvaram pretres, da li se neko javlja za reč, odgovorni Pušić, izvolite. Pa gospodo, stavili ste ovo kao posljednju tačku, ljudi su već pomalo umorni, kao i obično žuri im se pakuju ovaj materijal, htjeli bi da idu negde, a vrlo je važna tačka koju smo godinama mi iz Dveri pokušali da u okviru Skupštine opštine Ljig nametnemo kao temu. Odbijani smo, dobijali smo odgovor kako opština nije nadležna, ovi objekti su propadali, što je nekome i cilj, kao što to u zemljici Srbiji se radi, prvo se nešto upropasti i onda kad neko kupi, onda vidimo u stvari pozadinu zbog čega je sve to bilo tako. Znate li koliko je radnika oštećeno Suvobora? Šta se sve dešavalo? Šta se dešavalo sa beogradskim elektranama? Koliko radnika jedva sastavlja kraj sa krajem i niste htjeli da raspravljate? Govorili ste opština Ljig nije nadležna, kao što izbjegavate raspravljate o tome što nema autobus iz Ljiga za Valjevo i nazad. Na prošloj sjednici, da vas podsjetim, odbili ste da raspravljate o tome. A kamo li da rešite? Mi smo u međuvremenu poslali zahtjev i opštinskom veću i predsjedniku opštine, koji je gorući problem, ljudi bolesti ne mogu da idu u Valjevo. Vi ste se sad sjetili da ubrzavate postupak stečaja, vi nenadležni. Koliko puta su i drugi radnici se obraćali sa svojim problemima, dobili taj isti odgovor. Vi ste nadležni samo kada imate lični interes, samo ste onda nadležni, onda sve može. Za one koji su oštećeni, za obične ljude, vi niste nadležni za njihove probleme. Vreme će pokazati vrlo brzo šta stoji iza ovoga, znači uzalud ste stavili ovo kao posljednju tačku. Neće ovo da se završi tako kako ste baš zamislili, mada ne bi vam bilo prvi put. Velika je sramota, propala je Banja Ljig, koliko puta je ova skupština raspravljala ovdje mi dolazimo da bismo menjali članove školskih odbora. Je to cilj ove skupštine, je to najbitnije.
Nećete raspravljati o tome što propada privreda u opštini Glina. Jednog dana će neko pitati, pa šta su radili ti koji su vodili opštinu Glina kad nam je sve propalo? Niste bili nadležni. Imate vlast od vrha države do mesne zajednice. O čemu pričate kad odete u Beograd? O ličnim kombinacijama interesa. Na koji način mislite da ubrzate stečaj? Kad kažete da ne možete da utičete na pravosuđe, recimo. Kako to mislite da ubrzate? A kako se u zemlji Srbiji radi? Kome mislite da prodate? Kako? Zakup nije dao efekte. Pa ko je davao te objekte u zakup? Mi još uvijek ne znamo, mi obični ljudi ne znamo ko je taj stečajni upravnik. Kome on polaže račune? Znači niste htjeli da raspravljate o tome godinama i sad kao posljedna tačka dnevnog reda i sad ćemo da donesemo odluku da ubrzamo stečaj.